Sesian ha gani kapenta kabaat jing puli ya ke kitab Daniel. Ngako aban ai kuble bat ban pedeng subhai pi baro ha ka keteng ka batiang tam ka jong uji sukres. Shwa bang sam ya gani ka kubor ka bangla pengkre ha gani kapor na ke kitab Daniel ka bangla ai keteng ka hima jong ki hima. Ya ka bangan keta ya kalenong ka baar bat ka balai. Bakadon ka jingmot ka pashi shapang ka dublai nangta ka jingtunju ka bashir khai ya ki perlok chong Daniel. Shwa bang jam shaprang tungi pendem ki kli ah ka jingduai. Kopa jingi bahab neng nyai ngo ime ko troa ya ka jing iba ka jing snei ka jongmi ki jingkur khu ki bame pendap ya ki jon kam ja ki met ki mesem ki jongi. Ha ni ka po troa shwa bang yin ya puli ya ka tien ka bem ko jongmi na ke kitab Daniel. Ngadwai tu isnei ban yalam ya la ushakri jongmi da umsem ko jongmi. Bar kumju ye ki polok ki pasngap ye kani ka khobor to elam do museum kho jemi to da ma bi ki like ki let ki pop ki bangi pususi yami haka kteng ga jong Jesus Christ ngadwai amen. Shwa bang jam shaprang ru ngakwa ban yetu bangadon ye ka personal channel ka jonga ka bang ai kteng ka Kasi Gospel Media lengba kani ka channel pila ru ban yoi ban puli ke kitab Daniel kawe hadin kawe kalanong. Na ke kitab Amos kalanong kabalai ke dekat ke banyu ko ongkom ni. Shisha utrai ublei omle klam dapan pau yala ke jingtumu hala ke syakri kinong itu lupa. Kabamut baya ke ke ba ublei ulapan pau. Ya ke ba ublei labu ki pashi ki jingmayan dan ke jingpensyai. Dan bun ki baong bangimla ban puli ke kitab Daniel namar kalong ka bae kade ke kitab kabalak buri da ublei bangimla bersuthu handai na ke kitab Amos ka pensha yangi ka persuthu yangi baki kilong ke bala nama de ublei hi ubla penpau bangila bersuthu Daniel kalanong baar ngini puli ya kani kabanta barok kawai long bo usim ne Nebukadnezar la posniu ke jing posniu kemau syu ya ke ka ba uyoi Ula pakot ya borok ki rustat jong kari Babylon nadu kinong lek bertong kinong kan ksut bar ke khaldi ban batai ya kani ki jing posniu ya kaba kemau syu Henry kini ki rustat borok kim shem lala ban batai ya ke kaba usim ulayui usim Nebukadnezar ula bitar ba ula hukum ban peniap no ya borok ki rustat jong kari Babylon haba Daniel ule sngo syapang kani Ulakli na Ariok u kapten usim balai ka hukum ka jong usim kalalong ka bakerki kata Ariok ula batai ya ke ka belajar khadu Daniel ulapan jingbet baula baniang hakmat usim ban batai ya ka ba usim ukwa Daniel lem baki polok ke jong u kilai plutpor ha ka jing duai ha ka dekhot ka bakhanyo tatar ke thu hangi Daniel ulai thu hakmat usim bat ulong omdon kirustat kinong le bertong kinong le mentor lemne kinong kren shwar ke bala ban pen hausim hari don ublei habneng uba pen pau ya kijing buri bat ula pentip ya Nebukadnezar sim ya ke kaman saja hakisngi kiba khadu Daniel ubatai ya ke ba usim uposniu ba usim kemausyu Hoi, Daniel ula batai ya kata kadur kabausim uyoi hagaji posniu ko jong u barusim ula sedang man kemau. Daniel kalanong baar kadkhat kabalai puai. Me kusim melei barhakmi kadur blai kabakrau. Kani kadur blai kaba lalong kabahe. Bar kabalalong kajing tisan jengka kaba itnat haduk kata. Kalayang hakmat jongmi bar kadur jengka kalalong kaba syirkai. Kadkhat kabalai puar syapang kani kadoblai ka khli jongka kalalong na kaksiar banala kasyadam baki sangti jongka da kadur rupa bakakpo bar kilabong jongka da karenong kikejat da kanar bar kisakejat jongka da kanar bat kado pertha kadkhat kabalai pupra terter Daniel ubatai bat uang haus melong kata ka klik siar dihadin jongmi kan sami sakawaipat kahima kabakampo yami Basa kawaipat kabalai kahima da karnong. Kaban sensyar halor ka kendau baro. Bar kabasau kahima kalong kabaklan kat kanar.
Kat kum ke jing batai jong u Daniel house im Nebuchadnezzar ngetep baka klik share ka tho ya ka hima Babylon kelas syar hapdeng kini ke spasnam dos pasan hado sanspa laipu kundai BC nang ta ka santi bat ka syadem rupa kat kum ke history ka tho ya ka hima Medo Persia ka belasan syar nadu ke spasnam sanspa laipu kundai hado laispa laipu BC hoi ya ka hima Medo Persia labu jikemau ruh kitab Daniel kelenong besan ke dekat ke balai puai. Kasengkai bat kalabong da karnong katho ya ke hima Greece ka ba sensha na do snam laispa lai puai hado shispa ndripo pra BC. Daniel kelenong bapra ke dekat ke ba arpo ba puai ka batai ya ke hima Greece. Nangta ka kejatnar katho ya ke Rom ka ba sensha na do kaspa snam shispa ndripo pra BC hado sauspa nyo po ndriu edi. Kisla kejatnar sebentar kanar bat kado bertha katho ya ke hima Rom ka balai pat hakishpo li ke hima hakspasnam sauspa nyo po ndriu edi. Daniel kelenong baar ke dekat ke basau puai bat sau puar. Bat kumba kishendria kejat kilong sebentar da kanar bat sebentar da kado bertha kumta ke hima kalong sebentar ke baklan bat sebentar ke basron. Hoi hausnam sauspa nyopon riu edi la penyapa ya ke hima Rom da kinong hertma ke baronar bak ngikot akak tinway Bavarian ke bana Germany. Kini kishpotli ki hima ki balai pat na ka Rom kilong ka Anglo-Saxon balakot menta ke England nangta ka Lombards balakot menta ke Italy, Burgundian balakot menta ke Switzerland, Visigoths balakot menta ke Spain, France, Suevi balakot menta ke Portugal, Alamani balakot menta ke Germany, nangta ka Vandal, Heruli, bat ka Ostrogoth. Ka Bible ka ong ba shibenta kilong da kanar, shibenta kilong da bertha ka bumut don na pedeng kini ki hima kilong ki baklan kum ka England, ka France, ka Germany, ba don ru ki batelot kum ka Vandal, Heruli, bat Ostrogoths. Daniel kelenong baar ke dekat ke basau pulai. Bat kumba melayai ya kanar balai kle bat kado bertha bakti kin penya kle yaladi bat usumbai kibril Henry kin om yadai lang kumba kanaru kam yadai bat kado bertha ke kabangakwa banyathu kat kum ke history hoi nglasot ru ya kikat tu kani kikot hangni kawe kakot ka ong ka Europe berbor kelak kentat ba on sensyar ya kawe ke jai bendiu lani da uwe ubril. La persang bonsin ru ban penyeso ya ke jingpra jamka ri Europe da ke jing shong kurum kle hapdeng ki longying ki basensyar hapdeng ki spasnan sheja praspa sanpo hadu shejar knai spa khatsau kumba ka Bible ka ong bakanar bakado bertha kimla banedat la persang kat kum ke history kisim bapher banya pensyong kurum ya ki khun sim jongki na ka we ke hima shikawe ke hima banete Henry Kim Shimlala penyateli ya kini kishpotli ki hima. Kila donru kisim lani ki nosensyar ki bakrau hak berthai ki blak pengki ye ki thma bapher ban penyateli ya kari Europe Henry Kim Shimlala kum u Charlemagne u Charles uba San u Louis uba Khatsau hakipo jong u Napoleon jong ka France nangta u Kaiser Wilhelm jong Germany bat u Adolf Hitler kini ki blak pengki ya thmaba ka bankong bat kabar Kim Shimlala ban ya penit ya teli ya kari Europe kumba ka Bible ka ong bakanar bakado bertha kimla ban ya dailang kumba ngilap yui hak ni kadur baka kli ksiar kalalej karopa karnong kanar kalalej ka Bible ka ong bauladon umau ublasyo ya gani kadur blai Daniel kalonong gabar ke dekat ke basau san. Kat kumba melei balak klau ya uta umau no ulum om dekikti. Bad ba ulap peluet ya kanar ya karnong ya kado bertha ya keropa bad ya kaksiar. Ublei ubakrau la pentip ya usim ke keman seja hadin kani. Di ke jing pots new kalong ke basisha ber ke jing mata jongka ke baskam. Di ha kisni jong kita kisim oh Daniel. Ublei ke beneng on penyang ya ke hima ya kaba on pendu lanu ru lemni on penyang ya ka jing senchar jongka hakawai pat ka jai penriu
Henry kan penuat barkan bamdu yakini ki hima baro barkan yasa bam jukut. Uni umau bala pen i hang ni bala syok yakini ka dublei ka tho ya ka hima jong blei. Bat yakini ka hima lakhot ka hima jong ki hima baro. Kini ki hima ki badan hak berthai. Kawai hadin kawai ki la linno. Henry totip ba ka hima ka jong blei ka ba on seng ha kawai ka sni. Kan yai ne shikibam jukut ki bam jukut. Ha ke kitab Daniel kalanong gabalai. Long ba usim Nebukadnezar la thau shisnan da ka dublei ksiar baro sherniang ka jenjrong jongka kalalong ru popru bar ka pengkiang jongka ru pru bar ula peniang yaka ha ka pentha dora ha ka shnat Babylon. Usim Nebukadnezar syam la snobha ya ka jingbatai jong Daniel ba ka hima ka jong u kan salinno bar ka wei hadin ka wei kin sa sensyar han ka berthai. De halor kan ikbanta balwa sensyar dan bor ha ka berthai bat ba ulate shisnan da kan ka dublei ka bakar niang juga baro ka de da ka ksiar. Ka khot ka ba arta ter ka ong. Bos im Nebukadnezar la khot ya baro ki bakraw batri ki ba ha ka hima ka jong nadu ki baret banwan sya ka jingtang ya kan ka dublei. Bala airu ka hukum ba baro ki de bangu bandam ya kan ne ka dublei ka bakraw. Balada kile persya ombret yaki ha kalawarding. Kadkhot baprat tel la ong bakilangot ke balong Shadrach, Meshach bat u Abednego. Kim shem la ngu la dem ya kani kedublei. Pan pelengkot ya kajing itu khana. La bret yaki ha kading ka balak penraham nyosha. Ka Bible ko ong kim shem la ing nama bo blei ulawan baniarap yaki. War usim Nebukadnezar usakhi ya uni ubriu ubasau belong kun jong blei ubalawan bani rap yaki. Kini berolangut kim shem la ing bat kata gede kakam ka bapla ka blei uri usmar yala ki jong. Daniel kalanong ba lai ke dekat ka bapra. Anda kumta Nebukadnezar la kran bat ulaong. Long blak kerku ya blei jong Shadrach Meshach bat u Abednego. Hooj ulakot yakini ban mi no. Nagani kalawading. Bat usim Nebukadnezar wai ke borom syaublei balap pelat yaki udaong balap ha ya angel jong u baru balap pelat ya syakri jong u ki basyania hau ki balap pengkela ya hukum usim bar ki balap aitino yala kimat bakin syakri lemni mani ya unu ublei handai tang ya ublei jong ki hi shwa bangan pengkot ngakwa menpuli nakasithi jong Jacob kalanong bankong kadkhat khatar ka ongkom ni suk uta ubri ubayasha ya kajing tunjuk. Naba habala tunjuk ya unyo diang ya kata kapasniat kajing im. Ya kaba utrai ulakular hakita ke bai ya Kumbang i ha kani kalanong. Ba ya ki polok jong Daniel lat tunjuk da kajing tunjuk ka bakraw. Totip yang ya piru ngidan la kajong kajing tunjuk. Bala da ngiesha ya kajing tunjuk da ka bangi shania haublei. Ublei uniarap yangi bangin sayoru ya ka bainong ka bakraw. Kumbang ye puliru na kani ka kitab Daniel kalanong baar. Baka hima Babylon kalalek. Kahima Medo-Persia kalalek. Kahima Greece ka Rome kalalek. Ngelaim ha kisla kejat. Ha ka ba umau unsawan ban peluat yakini ki hima baro. Totip baka hima ka jumble kalahajan. Ujisu ang kumni naga gospel kalkum Matius kalanong basaw ka bakanyo. Nadu kata Yesus la sedang banilap. To kala kabumut naba kahima kibneng kalahajan. Nganget baki kubur kilong gibasay. Ngin sa isyambyang hakaway pat kapor. Panpuli sa kiway pat di kikitab. To ay boblay unkurku. Yapi iway puway nagamta kabrom jumblay. Amen.